MeghalayaPost.news. Menteri Kampung Ying jong Sarkar Pedang Amit Shah mentagas ngi ulalum daga jingelang bat kihe ofisar ketenat pahara jong kari barkum juru ketenat intelligence hadian kajing Bthai hadalhi hajan Redford bat ula Bthah kihe ofisar ketenat banwat ya wei pawei nong le kam senia ubadan kti hadian jong kane kajing ja kabala shimru hadu kalai ngut kimin simbrio bat bun ngut kibala mensa kuman syukadaw hang nim bakawei ke kali I20 kabadan yo number HR 26 CE nyonri nyausa kala kemding hajan Redford metro station gate number 1 bat Bthai sendan ha kate jaka kabalawan ra ya kajing ya brio kumba kalai ngut bat arp sangut ki balaman saujur rengkat ki jingjulor ki yeng ki sembat ki kali nakaliang Amit Shah ula penting kenaru babaro ki bedon kti ha kani kakam kin ngat nakajing pen saja kabating e MeghalayaPost.news.